Kristu inkosi uyabusa. ngibingelele bathandekayo namhla ekuseni egameni likaJesu. Amen. Encwadzini yaHipocrypha, encwadzini yeWisdom, bazalwane itolo sitfole ukuthi belikhuluma livi laNkulunkulu lithi likhuluma ngama afflictions lithi light will be the afflictions of the righteous. Likhuluma ngetimvo labalungile lababhekana nazo litinqizetelo noma tilihlupho. Linamuhla lethathelwe kuyo incwadi yeWisdom chapter 4 verse number 16 bathandakayo. Liyaqhubeka liyakhuluma livi laNkulunkulu nge-victorious man who dies condemns in the godless who survives. So what the Lord has in store for the righteous man, the victorious man will tear them from their foundation. Lokusho ukuthi lama afflictions makuba njalo asekhona kunelithemba nangile thine nje lesinalo bamlabangcwele ukuthi le victorious men labantu labatana ama afflictions thine labangcwele the righteous men likhona lelithemba lokuthi uNkulunkulu will tear them from their foundations. They will be utterly laid waste because uNkulunkulu akagcine kule ama foundations because God lays foundations and God also tear foundations. Siyabona lana sigijimele kulapha chapter 19 athi uNkulunkulu he will tear them from their foundations. Lama victorious men, they will be utterly laid waste. Anguish will be theirs and their memory shall perish. Lo uNkulunkulu asavukile Jesu from siphuma kuma Easter celebrate ukuvuka kwa Jesu Kristu. Silethemba lethu lesinalo la ngona phakathe uNkulunkulu nencwadzini yema Wisdom yaqinisekisa lo ukuthi utawuqhubeka uNkulunkulu asilwele, utawuqhubeka Jesu asilwele. Sihlabele phambili bazalwane siye ku chapter 5 verse 8 khona la Wisdom lelifundzeke kahle kakhulu isifundvo sethu sekuqala. Lama promises uNkulunkulu according to lama afflictions lesibhekene nawo chapter 5 verse 8 lisafundzeka lisasho nje lisa chapter 5 verse 8 lisasho lithi we have left not part isicolo bandla but the way of the Lord is one we have never known. Ukuthi ndlela uNkulunkulu njengoba sathi ukuthi iphakeme kakhulu adadeki bazalwane. Arrogance, what advantage has this brought us? Wealth and boasting, what have these conferred on us? All those things have passed like a shadow, passed like a fearing rumor, like a ship that casts through raving winds. Bazalwane sisabuka lana sibuka ngale victorious man over lo muntu lolungile lo afflicted lo lesikhuluma ukuthi the righteous man ubathi buta ukuthi how is the righteous man counted among the son of God. Lokusho ukuthi bazalwane sisavukile njena namhla asavukile Kristu ekufeni from lama sibala lamalanga celebrate lokuvuka kwaKristu ekufeni. Siyaconza ukuthi thina labangcwele as we are counted among the righteous men. Lawo solo still ngama promises over lama afflictions lesiba afflicted now from day to day. Amen bathandekayo. Amen. Ngicela abazalwane sibukeni isifundvo sesibili lesitholakale lesithathelwe lapha kubaseKolose chapter 1 verse 24. Yes bazalwane suke na verse 24 suke ngalimaka nalo umusho lesingisi nemxolele bathandekayo. Amen. Kanzi kukahle ngalesiswati ngitsantse lesiswati verse 24. Verse lika 24. Umsebenzi wa Paula njengesisebenzi selibandla. Namanje ngijabulela ukuhlushwa kwami ngenxa yenu emhlabeni emtimbeni wami. Ngiphelelisela lokasilela elusizini lwaJesu Kristu ngenxa yemtimba wakhe lolibandla. Ngikuhlela kwaNkulunkulu ngenkiwa sikhondisalo ngethwesa umthwalo macondzana nani kuze kuthi ngimemedele live laNkulunkulu ngalokuqhubeka. Imfihlakalo yalo
imfihlakalo yalo leseloku yafihlakala kusukela ekuqaleni kwetikhathi netitukulane, kepha manje seyembulelwe labangcwele bakhe. Siyatfola bazalwane ukuthi uNkulunkulu esimkhonako uNkulunkulu wemimangaliso, imfihlakalo kumbe nje singasho ukuthi kukhona lapho khona eBhayibhelini kuyasho ukuthi we serve a miracle wonder working God bazalwane. Uyaveta la Pawula longcwele la evini lapho aseKolose evesini lakhe la 26 ngemfihlakalo le glory le ngitsite mangifunza la umusho lami le namlesingisi lapha 27 lapha 26 lona lelitsite the mystery which has been hidden from ages and from generations but now has been revealed to his saints. To them God will make known what the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Le uNkulunkulu wathanza ukuthi kwateke ukuthi iyini ingcebo yebukhosi balemfihlakalo kubetive. Lemfihlakalo inguKristu kini lolithemba lebukhosi. Nguye lesimshumayelako seluleka bonke bantfu, sifundise bonke bantfu ngekuhlakanipha konke kuze sikwati kumisa bonke bantfu baphelele kuKristu Jesu. Bamba sibaluleki asibafundzisi ngani bazalwane naku siyazithola lana konje sibonke bantfu sikwati kumisa bonke bantfu kuKristu Jesu. Lokusho Jesu asisekelo nje alithemba lendalo yonke foundation yena ngensinziso yethu. Si Paulo longcwele la uyasitshela ukuthi uyaveta ukuthi lapha 29 ngisebentela lokho ngishikashikela ngekusebenta kwakhe lokusebenta ngemandla kimi lese kakubonileke ubufakazi lokuphilako Pawula ukuthi kusebenta ngemandla kuye lo Kristu. Lokusho bazalwane kwasanathi mase sifikile sambona lo Kristu asebenta sidabe sesiyakonfirma ke sesiyasho sesiyakonfirma ukuthi cha usebenta ngemandla nakithi sesikubonile ngokwelivi lelithembisile. Bazalwane ngicela ngigijime ngihlabele phambili ngiye khona lapha kuyona lencwadi yethu yabaseKolose ihambe ifike lapha chapter 2 from iyawugcina lapha verse 7 iqhubeka na chapter 2 bazalwane. Ngiyathanza kunathisa ukuthi ngishikashikela kangakanani ngenxa yenu nangenxa yebaselawodiyisa nangabo bonke lengingazange ngibonana nabo buso nebuso. Lokho ngikwenda ukuthi inhliziyo tabo tikhutsateke tijujuteke bahlanganiswe babe munye eluthandweni. Indzaba yelithambo bazalwane kusho ukuthi indzaba nje lengiyimpela ngoba ngimshumayelo wethu make Dlamini Nkosikade Emalangeni nentolo beyitsinza indzaba yelithambo bazalwane naPawula uyaqinisekisa la chapter 2 shothi nje indzaba yelithambo uNkulunkulu live lesikhathi ukhuluma ngayo nje kunalamalanga. Naku nalana uApostle Paula uyaveta ukuthi lokho ngikwende ukuthi inhliziyo tabo tikhutsateke tujujuteke bahlanganiswe babe munye luthandweni babe nekuqinisekiseka konke kwekwati lokuphelele bayati kahle imfihlakalo yaNkulunkulu lenguKristu kuye kuthukuswe emagugu onke ekuhlakanipha nekwati. Kusho ukuthi bazalwane nje la kukhona konke la uNkulunkulu kunemagugu ekuhlakanipha nelwati mase uNkulunkulu sakhile lithemba lefoundation yethu mayikhona la uNkulunkulu bathandekayo. Lokhu nginitshela konke lokho nginitshela khona kutebade umuntu loniyenga ngithi inkulumo temanga noma ngingekho emkhathini wenu ngemtimba kodwa ngikhona ngemoya. Ngijabulela ukubona kuhlela kwenu lokuhle nekusima ngokukholwa kwenu nguKristu. Ngakho ke njengoba senemukele iNkosi Jesu Kristu hambani nibuye nisime ngekugcila futhi nakhelwe kuye niqiniswe kukholweni
njengaloku nifundisiwe nivame kubona. Amen. Bazalwane, umpostoli Paul lana wangathi ukhuluma uqinisekisa libandla ngebuhle lokutholakala kuKristu lesimkhondako bazalwane. Nanamhle ekseni sekafunzile izifundo takhe umfundisi wami umfundisi Zungu. Nakwanami ngiyaqinisekiseka bazalwane ukuthi ngakho njengoba sesemukele inkosi Jesu Kristu sesiyahamba hambani nikuye nisime ngekugcina. Lokusho ukuthi nje sihamba nje sikuye sinale strength futhi sakhelwe kuye siqinisekiswe ekholweni faith yethu ngeke ibe shaken ngoba bephila yethu kutabe kunguye Kristu Jesu lokuthemba lendalo yonke. Ngiyawushiya inkosi imbusise bathandekayo. Amen.